together now. What's your vision? Kamu lagi ngapain? Aku lagi shopping. Kamu udah nyatu belum? Hah? Belum? Kan udah dibeliin gordel. Yaudah besok aku main di situ bawa gordel. Tahan dulu ya. Ada rekan bisnis. Assalamualaikum. Mah. Si Ucup teh anu budak leuweung teh kemana sih yang tiluk ngiling-ngiling ya? Nyungsep meureun lah. Kemana ya tehnya? Budak iya jeung kurang saleter sama budak. Oh, yang penting mah kita selalu bersama. Mohon. Emang kadinya nama lah. Ulah terlalu dibawa Pikiran gitu. pikiran, yang penting orang kebersamaan bae. Iya. Enggak teuing susu mah poe terbahagia jeung bikang. Enggak sih mah yang penting mah kebersamaan orang bae lah. Ulah teu mikiran-mikiran bikang gitu doang susup tah. Jauh panen gara-gara bikang doang. Jomblo. Ngomong bae telaku mah. Amcara doang dia. Sabar, biarin jangan diladenin orang gitu mah. Pan aya pepatahna jompis. Mana tuh jompis? Jomblo kesedihan. Thanks for watching, semoga terhibur dan jangan lupa like, comment, share and subscribe di Love Gang TV. Oke.